Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobi dimanapun anda berada, teman. Oke, kali ini kami mau mancing lobster di sebelah sana, teman. Jadi jangan lupa ikuti kami terus dan jangan lupa subscribe-nya, oke? Please subscribe. Salam penjelajah Minang. Ini apa ini, Nang Dit? Itu sedikit pogyang deh. Jadi spot baru yo. Mis ko nya ikan lang lah. Ini spot. Bener-bener ko ah. Banyak ikan yo. Lobster yung mga kaya nyo lagi. Coba kalau iya godang nak. Ya, mantap. Tadi lupa merekamnya. Oh, strategi saya sampai dah. Umpan ni. Keciang. Boleh. Strategi sampai dia. Mau uncang eh? Lima. Cuba mana lepas kau? Mana? Upstairs kau. Ma. Mantap udangnya. Sudah dia. Di. Agen ya? Ha. Kan mah. Piu nak. Juga. Woi, kanila yo. Cuy. Kanila deh. Cukup. Mana nampak kanila. Lanjutkan. Kau kawan. Udang mah. Wih, masa kau kira ikut kan? Lobster. Ikannya sebasuh kan. Bonom lah kali. Bonom pajol. Strike, boy.
Oh, lobster. Ah. Mantap, mantap. Coba kau kawan. Ini mantap tadi ikannya. Langsung bang. Ini. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's untamed. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Number 4. Menyelengki aja nanti yo. Apa anda sampai? Lama deh. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Number 3. Susah ni kayu dia. Ikan lah. Susah lah, Cina. Sombong dia saya. Siap. Pipik. Ambil dong pipik dan phone tadi ah bola pipik. Tu. Sampai letak ah vibrasi ah. Pipik aja. Masih sama dia tinggal lagi.
Kan ya, Dik? Hah? Ambil apa yang ni? Kau masak dalam bambu, Dik. Banyak tu dah yang lekat kancing. Pada itu ni. Dia pun dia masak. Dia meribut lemang. Tu ya, boleh kerja bumbu dah. Ini ada yang lain. Yang kini bikin. Kau dah pilih. Hah? Rakit. Tak gila lah dia deh. Tak gila. Yang tak baru. Ini saya salah. Iko kok bakal kawan-kawan. Enggak ada yuk. Bakalan Sony tampe. Sabun baca nama bumbu. Masalah yang beda. Hah? Puluhan aja ya deh. Aduh. Iko sama bumbu tu. Ya. Is. Iko sila. Nah, saya dah bumbu ni. Saya itu ini. Cik boleh, Dik. Semua bumbu sila ke? Hujan kan? Antang hari hujan. Api boleh duduk tu kan ah. Ambil daun pisang dah ya. Kuku awak lah. Hujan tu ya. Nah. Mengapa lagi? Nah, akhirnya kami masak lagi di rumah ya karena hari hujan ya. Ini hasilnya.